Assalamu alaikum. Turar TV'nin görüşçüleri. Bizde Bişkek'te Bereket Grant'ta 63. mestada telefonlar satılады рассрочкага. Başka төлemi жоқ. Без первоначальный взнос. Biz sizlerden eме талап кылынат, только паспорт менен келесиздер. Биринчиден, экинчиден кредит историяңыз таза болуш керек. Bizde telefonlar 12 ayga берилет. Кредит историяңыз таза болсо эле 12 ayga берилет. Через банк отделдин ичинделер, отделдин ичинде. 10-15 мүнөттө эле документтерге кол коебуз, алып кетесиз. Бизден телефон алгандарга чехол, стекло, зарядка, наушник, AirPods баары бекер болот. Анан чыгарындай шоколадтардан да подарка кыласыз. Кутма байылдын шоколады чыкты. Бул жерде биздин номерлер бар, эме бар. Келиңиздер, күтөбүз. Берекет Грант 63 отдел Кутма байыл. Шоколадтан жеп кетиңиздер.